council election hadi re-election pe do un ek pu aja tu ngama thake hala 1951 a rules along la salam avik pula hadi hadak ta do ke do hai panchayat ing panchayat ing holong panchayat wang rel election alam bang hadak avedat ji pula putakali do un putahadak ketok do la pen non ilitum election re-election do vekji punelitum ki pudama bangke la ke hala constitution along pen India constitution along pen India constitution article 243M along hala dake pula po hello chapter 9 like constitution long lo chapter 9 de ding pick day 243 pen ha 243 jet c po ano ne tz po ano ne do la kaduk ave ante like part 9 along si do lo la pen part a part b along part 9 a part 9 b anta la dak si do lo hal daki pula po hello la so a part anke la ke six schedule ar lo ke ajak kong ave pusi pu atla ajak kong ave an ajak kong ave pulo hala article 243 k pensi state election commission ke kapinchong aya 243 k ke hala part 9 along si dolo part 9 ke ajak kong ave pu atlo ke di ante 243 k ta ajak kong ave lo tar mane 243 state election commission aja kong avelo la hello alam mange ain la sila so puthak sing ne tum high court long case pila PIL number 15 by 22 mane 2022 February chikro sin jo case ki pi a case ki pi hala hello je state election commission ke itu council along autonomous council 6 schedule pen ki kim autonomous council a election ke kapedoji aja kong ave la hello part 9 la hego ke clear nangi la hello ke clear alam lo lage shortcut lage jong si part 9 jong si aja kong ave pulo tante la arlo ke do ana bostu ka aja kong ave le pulo constitution ki pu India constitution ki pu alam ke justice jat or justice tame de chief justice supreme court tame high court tame latum ke la ke ki la ke kroi crazy pu ke un elo la ke kroi vek nang po order repeater la se hala so ting si pi vek nang po alang litu la pu ya alam ke do bang ke la sinel litum pu bom la je ene ela so case ke nil tum high vek ji pulen ni tum ni pe tek long athe di constitution long si do ko ke la hello la si high vek ji high det lo te la ke non ke do bom a council ke la aron re pen ki kim a council pu kok po ga di ange la ke war fit po ga di ane war fit te ki council ave pin pe tum do unjima do ne gen di la hello aka prek a council silam nang kok po Akapre council ke sengi bilate election e pedo nang kokpo la hello la sini tum re-election do jik puke puwara tatila hello te sarpini protima inji pipen kaning ye pon ke ningkan howet 60 dur aron ke ke nang li tum phan me henos tamin nang karbok pondo la so puthak nang li tum hala so 60 dur aron ajo ni pen me hen nang karbok pondo la so puthak nang li hin pen pisi pun ningkan howet si 60 dur ke do po la bange neli ke pinida lang ar yutulong la bange naga kitab long dan ning hok ta tok te aja tum pu 6 schedule ke ningkan kebet ningkan phok po bang le ningkan kebet pu he ningkan kebet tua bangke halake tribal a certificate tribal schedule caste schedule tribe atum a certificate ke longya phan ningkan kepen batai si pimi thunangji hala bangke 243 ali halaga kaparlin 342 po bang hala bangke sarte MP Huren Singh beke not ningkan pho MP na kiplengi dok lo hadak parliament
lang li kidun mate apply extended na compik na pen karbing long pan MP scheme pikideng pu apply nang li ko anang tek thiram long so นี่ลิเกเทคลองลิปินล่ะโอ้ยเสียอลังลิเคลมจะได้ขังยังบุเรนเนี่ยอยู่ปูดำกะลีมุเทนเนี่ยลิเทคลองเลยล่ะดูกันดูยังไม่เนี่ยนั่นนี่เสตาเจทันโยกันนี่ฮอกตาเว na pen lang li hada itum ang tek hedi itum identity na pihir dek ta tek la lasi non bang nang rik riako nang pilut liako nang pirut et lo non ta nang pilut et lo athema central government si sarpanch ta appoint et lo gente constituency tinta lat itum kang len dun pot lo ke claim dun phit phede pot lo ke non ke claim ning ke council dum ke arong tinta servant cap karbi arong lo te servant cap bill hey amat a list hedi ha central government fan lo det ni la hello ni tum ponchat lo ni tum local government pe servant cap pusi ni tum pulo poisa la so tum hanang lo no pusi punangi ange poisa he pu direct funding bu ka chu pu he nang hadak si nang lo pu lage rong asar tum si long lok po lage sita la tum pulo traditional council village council lage ingraji alam le lo lage itu malo apot ka leader lo traditional village council pulo tehdi ponchayat ta traditional village council lo la ponchayat kehdi itum pulo servan kep ke banong pu bodi ajha tungi pu banong pu ningje bek le de la salam ke ni non amuni to amen pudam de det po alang itum pulo servan kep le la tunge chujor chot hen lo ke thek pat to anta pulo de anong pi juno lo lage emethang phan ke emethang identity phan ke emethang ang thek phan ke ili aman che pinang ji non ke ki putot thuro ante neli tungi pula pu hello la si non ke la bangso servan ke dovek lo dos ave pu ke pungno lo ka ave pule ke chupudun lo te ave dat pon ni tu ponchayat kichia ponchayat nang bipo pu kokpo traditional village council pulote la ponchayat traditional village council lo ponchayat ke hedi ningkan surihini ka soselo ha osok puchini body Osoka empire pu hedi Osoka empire atum avya ko bindu sara penke kopimal Vikramaditya popine ne do hedi ala sohta la ponchayat ke do adlo hadakta la India history porhe non hadake tok dole ponchayat do halo so gram somiti pupe indesi ke hadake pudo ke hala helo atom ponchayat khap ponchayat punon ta do khap ponchayat arong tin na no anta dolang ponchayat chot kali khap ponchayat puta la Bihar UP bethe no anta dolang hala khap ponchayat tumsi non order ki pipi ar lo somar dum baji kho afi ke bojar dam nang ne ko hedi order ki pi hai la pen ahut flok at point ke theng ke chok ti hai lai huen da la khap ponchayat tumsi order ki pi khap ponchayat tum paper long tok lo khap ponchayat phan pia posi minister dum thang da pu chu hai hedet lo pu to athema hala khap ponchayat tum ing tang o itung ke servan ke pang tang hai he itung ke bang ke pang tang o bang ke ponchayat pu ke bang pho committee pu ke di kasi ponchayat la son dak tak lo la amen che plang det lo ponchayat bang pho committee pu man ke bang thong ke du ke son dak si karbi tum ta servan ke pu lo hala dak si sab lakha dam elo te theklong bo bang krehini do da bang krehini ke do ko ka theke non a pc la kleng sarpo kleng dun ke non a pc ke ad dun tu nikan haro ko anlane si dolang la bang ke ki bidun tu la posi krehini do koklo non modern ho da bang ke non piniar ni ke UNO pada pulo arlo so teman jakong pinai pu body women empowerment pu pine do body ante arlo so hala po itum servant ke long do bek nangji arlo so ta inut pe todun lun le metali arida donangi la se injir akleng injir akibi hadak pe do donangi an ke hala kleng sarpo pen kleng dun along ta hala ta arlo so ta do ke di bangheni kopilone amen ne chete ne tu der lono na matke kleng sarpi poli amen kaprek do amen kaprek do na itu ke de kleng sarpi pole kleng dun pi pole pu desita meji hedi seta hala da amen kaprek do hala tumben his lakha etlote servan kep long bang kret rok do
bang tre trok lo itu ngibi nang inon ke angge ki pu ke serwan ke pu bom po itu bang ponjat bunyi ke thok pomat bang thom kep ke du ke lagi serwan ke pu ke amen lo non ke itu la pu si claim nang po kaci pi biduk ne chok chelo karbia tum inglong arat tum kaci pe the dun ma silo pu pe te itu me ningrun huk pole kadruk pole itu long le da che yor lab bang man pilap pole political power nda bang man chi pilap po non da pilap lo ke lai kaci pi bia kam claim ver ti tia pot lo ya lo talang ala bi me polo non ikung ke claim bi bedat hello ke chok che dim lo aframen do et lo hala tu che pering tu nang ji non karbia tunge servan cap polo servan cap aframen da do lahan ningkan suri lo ne pharo lo ne di pharo ke so selo ningkan suri ba suri sita so selo me ne pensi las servan cap ha lang han sarkiri arnia hotsi la servan cap penchong lo servan cap hello itum upon chat la si by whatever name called amen a ling nang tum putame hala hello ponchat lo itum upon chat ke servan cap hello la si la servan cap ke pedunang ji pusi pedutame pusi pesa long mane ponchat extension in 6 in schedule area act pu silam tamik pu elitum manai pu laga itung hang kong lo kente la pen la donang ji pusi nelitum Parliament Standing Committee Mr. Sorma ke wang hot ni tum kagos pidun lo memorandum pidun lo alang li deng lo la pen la so a six schedule la bang so a servant cap non ha parliament a tebula long si dolo ili tum a servant cap la pen rajina iso khot hadak si dolo kukia tu mangge tulsung wai sap lo hadak si tok pondet lo la pen rengma naga tu mangge njang tirup kunyu song sadwen bubodi lapen ke syam atau mangge mukpom chauhuban pugadi la hello lapen khasiat tum ke dorbar snong pudolo ke la hello itu ma ponchat lo hala so ponchat anim ke pon amen ke ponchat pu pelu lake amen ke itum aning fragment ke dotang amen hedi karbia lamben hedi hala hello ponchat lo non elitum yong si ponchat bitami pomat ke klem alikta ponchat putok turong lo tedi lage ke chia tu ma ponchat cheplang det po itum ponchat itum la helo ka chiri dam nai ka chiri dam nai la helo itum yong si non servant cap chibi serak re la pen la itum ahok lo council tum pupe yetum servant cap do puchi pura arong la seng serak re tedi ke chia tu gela ke hala tu ma ponchat si van bare po lage Angi hala tu ma ponchat a roda bage wan vere po baru wan vere po atang akahin wa avede jima dokok ji athe ma hala tu ma ponchat ke nagi bijita ponchat mukhia po senang irpo rong asar po nang pupelo sarpanch po senang pupo lapen sarpanch mukhia pupu det lote biharita election thudun melon ke Yang si rong asar pu rong asar te lake karbi tung si sur chorji la helo alam ke la hedak hello ka chalak athai ke de bang nang ka Utela sar inte tuliram rong hang mai meeting long betai hini la so election aputhak kan ye pondokok la so puthak alang li kap heri pondo mala election aputhak alang li ke ka pheri lo re election do populote minute tu pheri po la so BJP tum long dun onang ne ko marli pu matha de po anke hala tum long poisa chohang atum da avedet po dun meeting da dun abang avedet po pu ka pheri masi re election ka avi pu bom le la ke ko aja tum alang li phan misguided titi la po jan re election ave pu la sin ne li ge armi siata pulo tuliram rong ha ke hai ta me horen sing be ta me ba ne li jai kathar ta me anu ka prek ta me kachini ke kenang sot kado veta lapot alang li ta chini na ye alang li phan misguide dang ne mune ta tu nei alang li phan misguide amar alang li phan paninge thabare lage election ye dove gi high court bang pupole non ke damta junior festival duta la so lampu thak election dokok thai puike ta ralang solong la karbi rong asara mai tum hane pot mena lo pipi duta election dokok thai pula so alam aputhak alang li ang hopen betai hini ke bar ser ayo ni ku pi sinang li hin pon ni liama thak alang litum ka phere lo non election dolo te remvek pu mati alang litum la lo ka phere ke son ke la yo ate sa dovek boma
election re-election है high court order lagi pilot te doet ko lagi Telah support prabjin pen dopon masa. high court intum ka pe problem ya phanse claim lo la pen hala alang lituma party to mangke la kichi to ma party to mangke la high court adit hedi kang doi lok ya phanse claim lo la tu la pu ka pe der lok ya phanse claim lo Non ke ko ang deng si unpon masa. non e batai krep ho hearing at lo amat a chief justice pan transfer that la hedi amasi enke hala so le transfer fact le order pidation te nitum ke hailo so ta tapi non ke chief justice aki meet hulo gujarat men sewa alangli tem thabare ji po bangkali lo seta gujarat ke 6 schedule ka vedat ke di alangli la 6 schedule ko pia bostu mala ke than pen ka pachi ni ji ta apor nang kok jila la hele alam mang Thank you sir.